Ma'am, ano yung paboritong posisyon? 69. Welcome back to my channel, mga ka-mindset natin din sa Supermercado IT Park mo. Tara to sa matao guys. Ilang mga mindset kung sa imong paboritong posisyon. Taga sa gaga ma'am, o kung sa name na to? I'm Rodeline. I'm from Cebu. Tari? Dali. Yeah, stay close by lang. Okay kayo. So ma'am, mamutala po, single ka ma'am, double or? Single, of Ah, course. pero siyempre ma'am, naging kay ex mo na. Of course, yeah. Muna na kumauta na guys. Like 2 years ago. 3 years ago. Karon ngita si ma'am. Ano, yeah. Why not? Yeah, muna na kumauta na guys. Unsa imong paboritong posisyon ma'am? Bro, take-irog. Nugs. Taga sa kay ka sir o sa atong lad? Ako na si Jed, taga Guadalupe. Kadolpe. Ikaw ma'am, sa imong ano, taga sa to ma'am? Joy, taga Guadalupe po. Joy ta world. Dugay na mo, sir, pila mo ka years or buwan or kadlaw? Magbago pa lang ni, mag 2 months. Uy. Ay, mag 2 months lagi. Ay mao, congrats sir. Congrats. So, muna na kumauta na guys. 2 months na sila. Unsa imong paboritong position sir? Ako kay hairstyle. Unsa ka tuwing ano to sir, taga asa da? Raymart from Kasambagan Radara sa unahan. Taga diri sa Raymart. Ba ko sa Manila, Raymart Santiago. At- Okay, si Raymart Sambagan. Ikaw sir? Si Romeo from sa Mindanao ba? Mindanao ka? First time na dito sir? Oh, first time ako. Klaro kayo nagprititit ka dito sa. Anayan. So welcome to sir. Onya, I'm sure ka sir, nagi kay Uya. Minira ka sir? Dili, single pa. Single ikaw sir? Single pa po. Pero siyempre, nagi mga past no, mga ano. Anayan. Mo na kumauta na guys. Unsa imong paboritong posisyon? 69. Unsa imong paboritong posisyon sir? Akuan, point guard. Ano ba? Ano ba na natin sir? Taga saan tayo? I'm Jessie. I'm living in Cebu. Okay. Ano po? You're double, single, ano po? Single. Pero of course sir, may ex ka na dati, di ba? Yeah. Ito yung magandang tanong guys. Ano yung paborito mong position sir? 69. Sir, ano pa na natin sir? Taga saan tayo? My name is Sean Lovutan from Alabang, Muntinlupa. Sean Lovutan guys. Yes, of course. Pero matagal na kayo dito sir? No, I've been here for 1 week lang. Ay, ganon? Yes. Welcome Thank you so much. Viva Pitsin here. Pit. Diba? Okay kayo. So, sir, are you single, double, or triple? I don't know, it's complicated but it depends to the person. Diba? Ganun. It's dependent guys. So, that's a good question. What is your favorite position? Dog style. Taga sa ka ma'am o kung sa tumahan? Rosal Molina, taga Southern Leyte. Okay. Diba? So, ma'am, first time naman dito o sino kagari dito? Din hingalugar, first time, pero sa Cebu, 1 year. 1 year na ka dito, ma'am. Minyo naging ka for sure man, no? Mauni na kumunta na, guys. Unsay mo paboritong position, ma'am? Tumbling. Bell, it's been a long time, my God! Feel na mga katuwing sa Mark ko, gito mo? Since birth. Since birthday. Kibaw ko taga-bustay na siya, guys. Mauni na kumunta na. Unsay mo paboritong position? Oh my God! Standing. Sige, ito yung ano, make sure taga-asa na. I'm Jubilant Albarazan and from Busan. Okay, kayo. Ikaw mo sa ingani mo, taga-asa ka? And I'm Wendell Silverno. Just call me Wendy, very busan. Meron taga. Pagwapa na yung mga sexy yung taga-bustay. Yeah. So, nagi-kuhan diri, ikaw nagi-uyap sa. Oh, na, Jojo. Si ma'am, minya ako ma'am sa. Yes, Oh. I have for kids, then still Pero may yan guys. Yan. Still young mo eh. Mo ni na kumuta na guys. Unsay mo paboritong posisyon? Standing position. Oh my God. Ma'am, unsay mo paboritong posisyon? 69. Unsay kito yung ano to boss? Og taga sa ta? Charnel. Lapu-lapu. Lapa. Ikaw ma'am, say name na to ma'am. Emma Pancho. Lapa, gapon. Unsay may kaso? Joke lang. Joke lang. Sir, dugay na mo pila mo kay buwan or years? 5 years. 5 years na ma'am? Sino na ma'am? No, joke lang. Mo ni akong bata na guys. 5 years na sila. Unsay mong paborito mong posisyon? Da. Ikaw ma'am, unsay mong paborito mong posisyon? Nakalingkod la. Unsay kito yung ano to, miss? Og taga sa ka? Shy. Tagas. Mandawi. Shy ka ka? ikaw boss. Kent, Taga sa man.
Tagalasyon. Baba. Dugay mo film ka, sir. Mag-uhay ra, mga kan. January 15. Baba. Petited, congrats nyo doon. Salamat. Hey! So, muli po tayo na guys, unsa yung paborito mong posisyon? Takilid. Ikaw, boss. Shooting guard. Hey! Kamu guys, yung tanaw, unsa yung paboritong posisyon? Please comment down below. Wash out day kay Carl og Marlon. Tour guide nga taga Badjan. Hey! That's all for today's video guys. Princess Banong sa natumoy. Palo sa kanya ni Ma'am Sir.